Hagini ke Sngi nga ai ngu biang U Blei ba. Nan ai biang ini ke Ktien U Blei ke ba kodor se ke Jingim ke fi. Nganut banang filadep yo i ke tu ke screen. Ya ke kerteng jong kini ka jingkren jong. But kini ka bangan keren. Lesi ke Jinghikai ka ba don kam hagini ke Sngi ki ba Bynta. Namar ladangan keren sepang ke temple kepada Jerusalem. Kedai ke Jinghikai ke ba koridor kebangi day ban tip ya ke temple bat kedan ke Jingidai ke ba janba bat ke Jingshakri ke Jingi U Blei. Dengan suang lepai fi ke por ba nganumla ban ailut fi baro ki jing tip ki babnia jongani ke temple nadu besdang bat ngan keren kendiat bat ngakwa ngan kham keren mdadai ya ke Balang historical are ngakwa ngan keren ke Balang spiritual nganum keren ke Balang ka jing sa jingken mau ke berim hanai ngan keren ya ke biat bat ke bakin jaman siam fi ke temple ha Jerusalem kadai ke dak lani ke kinja dur kabau Blei ula bo yaka ha kaba ula peniang yaka na do besdang bat kedan ke jingele ke bejur ya ke temple na do besdang bat ndapi puli bahaya ke jingja apa ke temple ha Jerusalem Fio ia ke Shillong jong ke pertai. Fio ia ke jingmut jong ke siem jong ke pertai. But fio iru ia ke penlong ke jong Blei. Ia ke bor ke jong hagani ke jat benriu Israel. Tinga kwa bangan sedang ia ke Jinghikai. Kabanga ai kerteng ke temple ha Jerusalem. Hapo bracket nga ai kerteng ke Jinghikai ke Khraw. Namar kadan ke beri hangne kebangidan kaman skill to naga Ktien U Blei. Fi ya ke temple ke Ningkong ha Jerusalem. Latai ka daw Solomon ukon jo David ubriu Khraw palat aga jat benri Israel. Baru nu beriu, Blei ula kentiu yu sega jinglang siam. Baradien bau Blei bu aga donut ke jauh David bantai ke temple. Blei klemsha yu David namar ke Bible ke ong mela deu nong elet ma. Mela penmisna mela le shibun ki kam ki bam ong no ki bakta ya ka jingedai ke jauh David baru Blei. Bau mla mele ya ke kam ke bakentang bantai ke temple. Nagadagadaw wat nagadot nut jo David penmanu Blei wang un sami ukhon jome uban sependap haga batai ke temple bat u David ndau tip ikata wa aingo U Blei henry haga tam ke jango haga tenia ke jango u David ula penbiang lepai ke tiar gitar ke jinan kambaro naga bentaban peniang ini ke temple bat hadien bau Solomon ula shanga ke kat Apen ki yaga donut jo bot yaga ega bo kupau kwa. Bat ula peniang ini ke temple ke ba Khraw palat. Ke balang ke wei ni ke jingtai ke ba pau nama ke pertai barang wei. Bat mdan jingtai ke ba Khraw kat ke ni ke dor jongka. Kalau priceless ke ni ke bamla ban kynduh. Bat ngakwang anong ifi latai ke ni ke temple. Hari ke ni ke kubar ke ba Sngi. Bayangin ke temple ke bawah Solomon ulaktai Jerusalem. Lapan jat no ika. Da kinong Babylon. Kinong Babylon kiwan menyelek tamai ke Jerusalem. Bat Nebukadnezar penjat no latang ni ke temple ke jong Solomon la ra'lut ikitiar ke bakentang baro se Babylon. Bat ndapipet ya kini ke jingja kadai ke ba kata-kata namar lapan jat no ya ke temple
dagi nong Babylon na po jingialam ko jong Nebuchadnezzar haga snem ka ba sanspa prapon Rio BC. But ngani tuwi pi kani ka temple kala shapen jat arsin. Kani ka temple lapen jat yakaru agaway ka por ka tiya ka tama. Kala kiya ka tama ka bajur apring jong ki Roman but ki Jew. But ki Roman kilawan niya ka ban hertma ya ka Israel. But kilalit ban pinjat ya kani ka temple kepada na Jerusalem agasian ke baar. But nga syukwa bangan penifi kani ke history kandiat babidup sengaw tuo. Ya kani ke temple uji suru ladap ay lupai ke prophecy. But la pendap ya kita ke prophecy ke por ke ba kat kumbala bu ba on penjat ika. But Patsha Titus jaga himarum. Ula ay hukum ya kaban penjat ya kani ke temple ban la penjat no ika hag snem kaban Nongpoh edi. But view I kedan ke history hangne kaba ngisngaw lengo balay penjat ya ki weki temple balay lay penjat ya kani ke temple namar ke temple Jerusalem kadai ke program ke jong Blei. Kadai ru kabau Blei plan ya kaban penpau ya jingtray ke jauh hagani ke pertai. Kadai ka ngan ongum na kadai ka alarm clock kadai ka signal jong ke pertai but jong ke beneng. Ya ka ega bau Blei un sale ani ke pertai ke dana kani ke temple. But ngan peni fi ya kani ke temple sengapa. Da kabanga kwa ngan peni adian bala penjat ya ka daw Nebuchadnezzar. Dalam penjat yang ni ke temple daun Nebuchadnezzar la syu kumto. Bagi khon Israel ki paya ke Jaka ke be. Hagapor ke jong usim dalam pinpet ba day hagapor ke jong usim Cyrus. Ba ki Israel ki dana pa ke jingring merawang tua Babylon. But they have a port jong si Cyrus, bau si Cyrus. Ula sya yakini ki khon Israel ke badana ke jingring merau ha Babylon bakini paino Shillong ke jong ke Shillong, Shillong ke jong ke Jaka, Shillong ke jong ke Ri. But ndagilit pai ula sya iki yaka bakintay yakini ke temple ha Jerusalem sa sisin pat. But ndapipuli yakini ke jingjang an sa penipin ke Bible. U Blei udan ke plan ban peniang pat ya kani ke temple. Ban lingkot ngan situ ifiang ni. Ban peniang pat ya kani ke temple u Blei wat ya ke brio. Namar ke temple ke jong Solomon ke day ke ba pimla muduri ke jing Khraw jongka. Ya ke jing he jongka. Ya ke jing rem door jongka. Ya ke siar ke berung hang to. Ya kata ke jingtai ke bagi real start ke tu ke por ki nong tay ki nong snab start ki la tay kani ke bamla banyak nujor. But nda hadian bagi khon Israel ki lawan. Ya kaban mino nang tay negeri Babylon ha ke por ke jong sim Cyrus. U Blei plan man peniang pat ya kani ke temple ke baar. But nda pipuli ke Bible ke Ktien ke jong Blei ke ong ini ke Ktien. Sengap ngan puli na ke kitab Israel. Kalanong ke Mawlai. Ngan puli na ke khot ke bapra ke ongkum ni. Tiha ke snem ke baar ke jingwan jongki syaga Ktien U Blei ha Jerusalem ha ubnai baar. U Zerubbabel u khonu Sheltel. Baru Joshua u khonu Jehozadak. Bat kita kiway na para jongki ke Diengdoh bat ki lebi bat kita baro kat ki balawan no na kita ke jing penwer sa Jerusalem kila sedang bat kila tungi ki lebi nadu ke ba arfo snem bat tam ban peniat ika kam ke Ktien utrai u Joshua bat ki khon bat lagi para u kat mial bat ki khon ki Juda kila yang renti baro ban peniat
ia ki nong trei haga Khtien U Blei ki khon u henadat bat lagi khon bagi para ki lebi dia bagi nong trei ki la seng ki nongrim ki temple ki la bo ki Diengdoh bala kop ki jan bagi ransing bagi ki lebi ki khon wasap bagi syakuriau banyero yu try kat kum ki jingbo utebet usim Israel ngan pen I agane gade ke basnotanat lana video ke basnotanat ban pule Bible babin tip agane nda haba U Blei umat bantai ni ke temple upen ki yo way brio baru tau brio udai ubangala pule fimentan ubaketeng userobabel fi u neo serobabel udai u khun ksio jong usim Jehoiakim singapa udai khun ksio jong u Jehoiakim udai usim Judah Kaktin Serubabel kamot ubalaka ha Babylon. Katangali ke jingmot Serubabel na malakay ha Babylon. Uday kunjanong ilam. Kunjanong sensyar. Upami na kayeng siyem. But lalapin tres bayo Serubabel uday ru ubahiyar pateng uday descendant lani unang hiyar pateng na kayeng kujong David. Baru playable lakular ba unpinmi na kayeng jong David. Upinmi sibon kibrige ban piniyang temple. Defiyo iu ni brio ula Blei ula penkiu ringkat bat utu Diengdoh ubaketeng u Diengdoh ubaketeng u Joshua u khon jauh sedak bala penki iki khon Israel bat kila persangi ya kaban sengi kan nongrim jong tu ke temple ke bala de penjat daun Nebukadnezar bat nda kila sengi kan nongrim Napi puli na gani ka Bible, singap ka Bible ka ong kumne. Ngan puli khat bakhat way, jungle nang Mawlai Isra. Kila yarwai, paiktin parlok da ka biro, bat ka ba aingo utray kita ong. Namarulang babahana baka jingsnay jong ugane junam sige Israel. Baru pait babaro ula pertara ke jing pertara ka bajama bagi la yaro utray. Namar bala seng nong rim iya ka yeng jong utray. Kani ka bang kren mata ka singa day ka ba Blei sayo Serubabel bat kani ka day ka jing sedang ban seng nong rim iya ka yeng jong utray. Kadang ka jingiaroh, kadang ka jingiaroh, kadang ka jingitem ka jingiput. Bat na pipuli ka Bible kong ray bon na ki Diengdoh bat ki lebi ki rangba ki yeng ki kpa ki temen ki balayo iya ka yeng ka baningkong ka habala seng nong remi ka yeng khmat jong ki layam da ka ktien ka bajam te bon ki lay purta jam da ka jingkamen kat ba upat ba umla ban punya peri ka jing sawa ka jing purta ka jingkamen na ka jing sawa ka jing yam jong brio la ba upat ba ula purta ka jing purta bajam bat ka jing sawa la yo snow na jingai Napipet ya gani ke jingjang ni kitu ki badan nadu ke por ke badang dan kita ke temple jong Solomon ke belayo I ke jingte jong ka hadian bala seng nong rim biang do Serubabel ban teipat ini ke temple ke generation ke ba temai ke ba donbat u Serubabel ke dan jingkeman jingiaroh U Blei kat ba ke pateng benriu ke bala rim ke bala let ke bala don nadu ke por jong ke temple ke jong Solomon ki yam bat kata ke jingiaroh bat ke jingiayam kala sawa kat adu bamla syuban punya per na ke jingiam jong ke jingkeman ni na ke jingiam jong ke jing Sngi Nakatagadaw, lasila dengan kren aga bagenjaman sim, kani ke kta ia ke jing Ri Blei hadu mentagi Sngi. Namangidon be haki teli ki pateng benriu. Kidan ke pateng benriu ke bala kamen shua. But kidan ni ke pateng benriu ke bau Blei say mentagi samla. But pinyo indo Blei trailer bagi samla ki temen kidan aga Jaka aga baki ioi baka bamla along. Kidan ke jingiam ke bagi samla ki ro ki kemen. Ketang ni ke beja. Takadaw ngamdon por bangan kren sibon ni gani namar bayo ka slam namangan kren ni ka temple kaba Serubabel ula teipat ya ka hagasin ka baar fi ibaling nga kren ni gani ba Serubabel tay ni ka temple hagasin ka baar nga kwaman pini ya ka rukam tray ka mo Blei lani ka jing Ri Blei bangin ya ngin kamyo mensiyam na gani ka jing ja fi indaw Serubabel u Blei la penkiyo Open kilang yo Joshua
Ukhon jong sedak rang ba Diengdoh. But ndau Ktien U Blei gini bagin tay ke temple gila persang mantai. Bana bagila Sngi Nonglum kedan ke jingklumar. Nda gila peniang ini ke Nonglum kedan ke jingklumar ke Khraw. Nama kedan ke jingiaroh persang. Kedan ke jing bam sngotenat na ki waipat ki tribe. But kedan ke jing sngaw persang ia ke jingle ke jong Zerubbabel. Kam tam ke jat benriu Judah gini ke por. Ia ke tribe Judah beli ke tribe Benjamin. Kedan ke jingiaroh persang na ki waipat. But kena persang ban apil so siam ban pensangnya ini ke jingtrai. But Zerubbabel persang ini ke ban tayika. Uya kynduh ia ke jingiaroh persang ke bejur hadu kata-kata. Na kata-kata ngan syukran kendiat syaga Jinghikai syaga jinglau mensim. Nda U Blei U khat ia pi. Bapin lei ai ke Khraw na ke Bynta utrai. Lada kata ke jingkhat kadai ke U Blei kwa ban peniang ya ke air ke ai ke Khraw ke ni ke pertai lyngba ke jingim jaufi. Ke kwa bin singap ai ke ni ke Ktien. Lada U Blei ula khat fide fin nuot ban kongo ya ke Ktien ke jauh trai ko Zerubbabel. But habau Zerubbabel kongo ya ke ni ke jingkhat ke jauh Blei ban peniang ini ke temple ulala ban yo ke brio. Ula sedang ban Sngi ke ni ke Nonglum. Henry ke donbor ke opposition ke jingiaroh persang. Fi nda fi mut ban lei ai na ke Bynta utrai. Fi ni ikan donbor ke jingiaroh persang. Kinan ki beri ke bam sngotenat. Kinan ki beri ke perkhat ba kamla long. Kinan ki beri ke perkhat ba ule start. Dan ki beri ke perkhat ba kwa pau nam. Kinan ki beri ke perkhat ba kwa yo nong. Ukwa long nong yalam. Ukwa ma kum kita gi set mi ki perkhat ki beri. Tentang wat yang ia mengi syakri Ktien U Blei kinan ki beri ke bala khamen siwa ki pet singi da katadur. Ki perkhat bangi le start ki perkhat bangi peniang ikani ke jing train ya lap kumne namal balai bangi kwa pau nam bangi kwa balong nong ya lam namal bangi mio long nong ya lam hang to nang tadang ki kwa long ne lam fi kindan sibon kum kita ki ai hari ke jing per kedai ba Philippine snotro ikani ke Jinghikai ba Zerubbabel usha kum kita ke jingiaroh. But upapli ula persang ni ka banyak kran banyak pensai. Henry gini ki beri kilat senan sega authority. Banda kilat sega authority. Usia muai da goda ban pensangnya. Kipen benas ni wi ke jingmut jong Zerubbabel. Kipen ki bagi wi ke siam ke sawanya le. Nda peniang ke ni ke temple. But uni usia muda na Jaka kaba But day na kita dalu pi puli ya ke kitab Esra. Kalau nang kaba saw na ke khat kaba Mawlai ngap ngan puli ke ong kumne. Dia bala puli ke kopi ke siti usiam artak sexes hakmat urehom. But ushimshai Nongpoh but kilok jonki. Kila let kirki sa Jerusalem magi Jew. But kila pinpep yaki daga bor but daga jingle jubar. Finamut ban Ktien U Blei. Finamut ban le ay na Bynta utrai. Walit snoto bakla kani kan jabet. Fikani ka jingtay ka daw Zerubbabel ni ka temple ka daga baday. Kani ka jingkhat Ktien U Blei. Kani ka ba Blei udah kwa. Udah penki yau ni orang ba Diengdoh bat iki brio kila seng Nonglum bat ngakwa nganong ifi ke jingiaroh persang dan bat kandawan ke jingiaroh persang kanwan senan lagi donbor. Nakataka daw na pipune ka Bible singoto bakadan Jinghikai yang ni. Fiyo i jayu ka Bible kong lapin pep ya kata ka bor bat ka jingle jubar. Namakawan na ka bor siyam daki sipai. Pet ngan puli ka khat ka ba arpusaw kong hagata ka por la pep ka Ktien U Blei ka ba Jerusalem bat ka la pep adu ka snem ka ba ar ka jing sinshar udarayos usim persya. La dili la pensangnya no la butang yang ni ka kam ka ba Khraw ka ba dana pa ka plan ka Ktien U Blei. Fitip lanangan kran bet.
U Blei bo ingi ni ke pertai kwa begini tai ni ke hima ke jong Blei. Mdei ni ke Jingiaseng ni ke Balang ni ke jingmane. Ke jingkwa jong Blei ngi ke dai bantai ke long brio man brio bantai ke hima jong Blei bantai ke yeng ke sem bantai ke jingem ke bala pra ke bala jan ban pen pai ke begini yang Sohthri review bakadan ke jingele persawat adu menta nak para be syakri teng teng bat ke jing penuit ya ke jing syakri dak ke bagi khoni ke bat ngkhwa anong fi teng teng la dile wat ke jing trai kamu Blei hagini ke si Jaintia namar ba ngi dana pernah kejing syaile jubar ha kejing ele ban persya ban penuit bat kedan kejing penboteng ha kejing syakri kejing ngi ke bala tip U Blei la slam Jisha ladangan kerana ke Jingduwai bagi si Jaintia kalau day ban tip yo jisu la khamslam kalau day ban long keri ke badap deka jingkyrkhu ke jong Blei kalau day ban long keri ke besuk ke bagi wepe ke jait menrio ke bam tip Blei ken jendela yo Jinghikai nangi rei namar ba ngile para mengi namar ba ngi khun para mengi namar ba ngi persya ke ke bo Blei ong ngi mengin le teng teng ni poe ke Jaka ke be bat kumaulang serobabel Lapen sange ini ke Jingduwai. Kila shisha. Lapen sange. Bat ngakwang anong ifi ini ke par. Lapen sange ini ke Jingduwai. Ngai ngo U Blei ngan keren kat tugat ni kat banganang yo ini ke par. U Blei de Khraw palat. Ia ke ega bau Blei utumu. Wat ladagadan ke jing persyang digi bor jingdum bat dau satan. Ya kaban pensange ya kene ke plan ke jong Blei. U Blei unum Sohthri. Angak kemen palat di kata Ktien. Ladau Blei ula khot un penki bet wat ladile ka sipor. U Blei unum Sohthri un penki. Bat ngai ngu U Blei bau Blei na pipuli kitab hagai nagalanang ko beningkong sngap U Blei kren yakijuk ibrio wong kumne ngan pulil nang beningkong khol baar kumne kren try kipai udaong uni upai ba wong ko por pat poi ko por ban tegi yung try ana kum tagalawan ke kir try hagai no tul pagadaong hatokolong ko por bi ban shong ki yeng ki bala kelen tang ba ni ke yeng kalong yeng cha Nama kata aku ni wong try kipat perkhat pi lagi lenti. Pila bet sibun pilum kendiat pi bam pim kenang pi di pim ja sliang pi penkup ila dia mdan besait betau boyok bainong uyok bainong taman po haga plaga ba petlio. Baru Blei yang ni ukren ki kon Israel bagi pensange ya ke Jingtai ya ke ni ke temple. Baru Blei ukren biang lembau hagai. Banda ukren lembau hagai sengap uang ini ke Ktien. Ngan puli naglanang ko ba ar nagadkhot ko ba lai ko ang ginigiktin sa samano apdeng jongpi uvalayo igene ke yeng ke buram jongka ka ba menshua bat piyo I ka kumno menta hato kamlong eru mahmat jongpi lakum taru topen klanye la de ko serobabel taru Blei kurani ke to ke generation ke baladap Wong pitiang piyam piperkhat bamla bantay Ndray daw Blei ukren siya serobabel siya brio bo Blei lakhat Bat wong biyang ikinigiktin penklan yala de ko serobabel penklan yala de ko Joshua kholi Jehozadak orang Balang do penklan yala de pigi brio jong Ri-Bhoi ong try to try na mga don lembat pi ang utray kipat. Napi pulis ini serum wang sesisen ngan penki biang. Ya ke beneng ke kynduh ke duriau balik ke daun kiang ngan penki ke jat benriau. Bat wang ini ke Ktien wang ke buram jangan ke yeng ke jonga ke long Khraw bat ya ke buram ke pamenshua. Bat udah ang rugum ni ke rupa ke long ke jonga ke sial ke jonga utray. Kani ke Ktien ke cu aimen siamat yang ngawe yang nang ni. Naman nang imut balay ay nakabentaw try. Kadang may kajing penuit. Kadang kajing siya penbuteng.
Hanang alap bo play ju yo tia lemne sam tia. U play kut no tang da jing pen sange jong brio. U play ki biang. But pen ki biang e ga no jong ki brio ki bo play la khat. But nga sngo tho e ga bang kran ga ga par. Bo play what bet yo Serubabel. What bet yo new Joshua. U khonjo Jehozadak. What ki brio ki bang ga no bantay. But pen ki biang ki wang pen klanya la de. Ngan long kat but pi. Kaburam jang ni kayeng ka ba mensua kan kam Khraw ka ni kaburam ka ba khatdo barwang ni Ktien ka rupa ka kser ka ni janga what ship ding along lambat pi yo Serubabel u yang biang kata ka ni Ktien ka mga kwangan kran yo don manora nang ni filas dang ke ka ba Khraw ka ba play khat fi ka ba pimot pin le ai na ka tau try hari kidan ka jing panwet ka ba bon kidan ka jing shapen do mensem ka ba bon fi sha aga Jaka ka ba pi pai Jaka ka babyong kam day gani ngan sange no hari support jong donut pitip bo play bo iga jing meding mapi kwa ba nay enam tau try nga kwang anong fi what snap iga jing pendo jigerman chash kwar surga jong mensim jong play u play ko mo kran yu Serubabel un kran nga ba fi but ngo u play bo play kran biang ya u Serubabel daw hagay. But nang tade na pipuli na Ktien ka jong Blei. U Blei krenru hau sikaria. Yaki Ktien ka ba kodor palat. Singap angan puli. Ang Blei lyngba prophet sikaria. Lesi ngan ongom nevi. Kani ka bang kren kan lang ka jingmin toa yano ki ba shakri u Blei. Ladagadon ke jingile ke ka ba pimla ban shakri utrai. Pitip bo Blei khat nrevi sngo tho dan palat ke ngamla ya chikman. Pitip u Blei udan ki brio. Ki bo sei kum ki jong hagay. Ki bo sei kum ki jong sekaria. Ki bamde ki nong tay hindre ki di ki nong kren. Ki prophet. Kiba ay ka Ktien ka jong Blei. Balay pim shima ka ni ka par. Bakat mga nang kren mga nang nero. Bo Blei lyngba jong ay ka ni ka par kren ni fi. Kiba siyang ngayeng. Kiba ka palat. Kiba ka kadartang ka jingkyrkhu na babimot ban lei ay na kamtaw try. Balay pim snap ka ni bo Blei wang penklanya la di. Yang jay try. Ya chikmat tay ka hima ka jong Blei. Peniang biang let job igi brio selak hikai Ktien ka jong Blei kren igi brio namal try lo ringkat bat fi finiu iu tau bela khat di fi un pendep ia kata ka bau temu haga jing im jang fi bat fi iu Blei ulet biang kren lambau sikaria yo Serubabel da pi puli ang ni sengutanat ba singap un puli sikaria kal nang besau ken khat ka ban riu ko ang ni Anakum tau la yatho ba la kren la ong ni galang Ktien utrai. Hau Serubabel kada ong. Daw pat yapam limne de gabar. Hendrai daw mensim jonga ong utrai ki pat. Memelang u ay kulum Khraw. Hakmat u Serubabel men kelamadan. Barun penmi yaw mau bahakli de gabarisa. Kajing ai tu kan lang hau. Pat ka Ktien utrai kalawan nga kadaong. Kikti u Serubabel kila sengi ka Nongrim jong ni kayeng. Kikti jong u kin pendep ruya ka. Bat bamenyo atip ba utrai kipat. Ula pa nga happy. Ang sutanat iya kita Ktien. Blei pa biyang daw si karyawang Serubabel, daw pa niya pamlam ni ka bar. Walay mat ba man le, ikanita ka ba man niya le, ka bar, ka doba, ka snam. Harikin mau, Serubabel, medan kam yo mensi makot jong Blei. Namar daw pa niya pamlam ni ka bar, handray daw mensi jong ang try. Fiban piniang pat ni ka temple, u Serubabel udan kam yo mensi makot. Ban peniang pat ni ka kam ko jong Blei mdate na ka pisa na ka tingkam ni ka jingdot na ka jingla kada daw mensi makot
But pipuli gani ka Bible POE bo play wang ini Ktien sngap ba wang ko Ktien wang ka wang melang u kulum ba Khraw kapaman kay kini ka jingtay ka ba palat ya Mr. Babel kapa kelalang kumulum kan kelamadan namar wang ko Ktien wang ni wang unpen mi yo mau ba khitam when you mau they try to Jesus Christ mas Ukraine kat baru pertayo serba belwang ke Jingiasyllok. Fitim niam wat lada kampat ni kaya jo ke Jingiasyllok. Hari ni ke Jingiasyllok yang ni ke keren siapang ke Jing Shams no bah. Ke jong serba bel no Blei bon tay ni ke temple. Fit lada u Shams no bah Blei. Wat lada kadan ke lomba ke bapim ila ban pen kelamika. Pin la bet abakadan ke Jing Shams no bah ke banau try. But mdetang kata mas nutanat pelat ita Ktien bo Blei ong Babel ki kti kichong Babel ki bala Sngi gani Nonglum ki kti jong Babel kin pendap ka kani galong Ktien ka bo Blei ula kren wang ngalapa mangai ka fi ngam tip agani ka par kat bapidang snap inga wat lang kren ni temple Jerusalem na keren lang gani ka para ka Jingduwai ka Jingkyrkhu. Believe him yan. Ay gani ka Ktien ka lang yung film na Sngi. Pateng-teng na pipet yung gani ka Jingsdang jong pigam imentoy. Karit palat ba ni compare bat ito ka jong Salaman. Pitip na U Blei wang kumni nagalanong ka ba sao si Karya ka nakat ba si Pawang. Ueyo ba niyo ben yung ka Sngi jong ki barit. Nabakin lekemen bakin yo iyo sawar ga ktiu Babel war gini ki nyaw tali gi balang ki kmat jong try ki pet chene ba Jowai aga kynduh baro war nyaw ben ye gi Sngi jong ki barit Blei no mut ban le ye usdang na ki barit wala nyaw ben ye kata say Babel unu lang rang ba Lyngba unu Joshua u khon Josadak. But nga kwa nga nong if you Blei kwa ban pendap ini temple. Kasi ban penengkot igani. O Babel wala ban pendap ika. But aga por ga jong sim Darius. A pendap ika. Peniyang igani temple. Karan ka jingmane aga jait bendo Israel. But nga kirpad if igani ka por baba pisngap igani ka Ktien. Ngakwa bapinyo igani ka Ktien matag Sngi. Baba nga kren igani ka temple. Kinmao ngi hangne ngimya don iga temple. Aray ka bangi don kaday bantay iga temple kabalang kamet kajong try. Kabalang ka Balang sitalup ka pertay kibangay. Ban peniyang iga Balang ka baklem tobria ban ka baklem sti. Ngiton kami umensi makoy. Lana fi Sohthri U Blei kinmao mga mapingi iga temple kajong try. Ngidi bantay iga temple ka baklem iga jing embryo. After Paul ang kachitish ki karing beningkang kalnang balay khal bakhan riwang hato pipim tip mabilang ka temple ka jong umensim ko jong Blei but ba umensim jong Blei shong sa apo jong fi ngakwa ba pintip ba ka temple ka ba Blei tay yang ni haka nong ba Jerusalem kadon Jingduwai bat kay ka ba kinchamen simro patay nagtadaw ngakwa finyo mensim na ganing Ktien ka mga kren bayi ka temple Jerusalem wala la penchat ika daw Nebukadnezar. Lyngba unu briu uba Khraw Babel. Blei la say ban piniyang mabantay pat ika. Fi ila daw saitan umut ng penchat ika jingtay ika kam ka jong Blei ika rigi jingi. Blei dan ki Babel mentay ki ban piniyang pat. Ban nganget umensim jong tra untre ka bar. Ka jing ay kan lang bat kita ki briu. But ngadangit balang bang ni jingkren kan ay mensim fi. Hari tung ini pet kindiat igani ke temple. Mapindup yo Jingshai. Fi ke temple ke beningkong la penjat daw Nebukadnezar.
Dagi nong Babylon. Ke temple ke baar la teipat yaka bat ngani tu ifi yagani ke temple la penjat pat daki himarum bat ngakwa ngan ong ifi yagani ke par kabangi don mentag Sngi kadai kabangi tip pat ba yagani ngamda don par bangan da puli Bible ifi yagani bagi takadai bo blei unum Sohthri Uklem Sohthri agapor kaba la penjat daw Nebukadnezar usay Zerubbabel. Bat la peniyang ini ke temple, bat ini ke temple la penjat hagapor hagaba Nongpoh edi. Bat menta kari Israel kampat dan temple. Bat kat kum ke Ktien U Blei on tepat ke temple ke Balai Jerusalem. But ega Jaka bantay. Kada ega tu Jaka badan keju ketu ka al-samas. But nga kwa nga nong ifi kabala peniat degi Muslim. But mentaka dan ke jingiaksait ega ban wat ega Jaka ban peniang ini ke temple. Haka jingiday ba keju. Kingat Mak ngan ong bait kumne haka jingiday bat ki Jew ke Judaism ki ken kentang bahai ni ke temple bat kita nget ba ndal tay ni ke temple Messiah unwan nakaliang jong ki Kristan rugi nget ba ndal tay ni ke temple u Jisu unwan lagi sien ke baar ke jingwan artin jong try galajan kendaru ke jing try ke jong u tau antichrist u tau nong ele bersya jong Christ but day na katao ngakwa bangan ong ifi ni kapar ngam don por ngan krenlut ni ke temple ringa siya tu ifi art ligi ni ke temple la penjat bro arsin baru blei u up menta ya kaban piniang pat ya ni ke temple ke balai. But ini ke temple ke balai la pin pulin ke Bible kan kum ke jing talk ke jong Apostle Paul ndala tay ini ke temple umrat Khraw un shong ini ke temple kan wa ke jing sin shar mrat Khraw ini ke pertai un sin shala do ini ke pertai harai nda wanu Jisu apdeng jo ke tribulation but nda wanu Jisu apdeng jo ke jinjar ba un yar un rung bet ini ke temple un beno itu mrat Khraw be shong be blei la di. But unwan ra ya ke jingsin shar ke bekhoy be ba. But unwan ra biang ke jingsin shar ke besya jarsnam. But ndala tay ni ke temple pin sa yo kita ke program ke jong blei. Ba blei pendap ini ke aka. Nakita daw. Menta ke pertai berakaway ki kamat jong ke pertai ke pet Jerusalem. Ba on sedang tay no ini ke temple but baga jingwan arsin jo Jisu kalajan. But nganganget bau blei ubala pendap akapor ke jong Zerubbabel u blei udan ke Zerubbabel mentaro kiban piniang pat ya ke temple ke balai atongin pet bahai ngin pikir bau compare la ke pertai ke langkum no ngitip bau blei ula pendap ya ke plan ke jauh how Solomon ula pendap ia ke plan ke jauh how Zerubbabel un pendap ia ke plan ke jauh menta hagi beriu ke jauh ia kapan peniang pan ini ke temple ke balai bau Jisu unwan syagani ke pertai ban yu kejat sajisian how lom jungki olip pat ngas ngokwa bangan ong ifi ngila janpoi syagapor kabangin yo ino ia ke jing pendap ia ke jing peniang ia ke temple ke balai Jerusalem. But ngadakwa mentag Sngi sigantin siya mangan penkut. Tongin yo mensim no Zerubbabel. O blay sayo Haggai, sayo Isra, o sayo Sekaria. Kibriyo jo blay kiba ay mensim yo. But ulala ban piniyang. Ngadway bafiro pi Shakri yo blay. Yo yini ki jo Ktien. Bamde daw pat yo pamne na nagabar. Haray daw mensim jo nga ong utray. Nganduway U Blei jingkyrkhu fi hagani ke Sngi. Kupad daga jingat ngadway. Bagani ke Jinghikai ke berit ke janga ke try. Kalau ke jingshai ke try.
A Blei be Jowai give a bone, give a shong, give a snap. But Bakinio you can try begini ke temple ke balai. Kalau Janka poi ke porban pendep no ika. But a playing in your ear ke jingwan ke jamesing ke pertai. But ke pertai kan kenyo ke try. But barok ke pertai kan your ear me malang Blei. But men wan ra ke jinsin shar ke bejok begini ke pertai. Trying I ai sheme ke buram. Namar gini ke Ktien ke jame. Hake kerteng ke jang uji Jingduwai. Amen but. Amen but. Amen. Tu Blei un kyrkhu pi. Ku Blei shibon.